Jangan ada tadi padi. Ipun enda setuju nyaman di adab. Iya sing cocok kena ya kenci. Aduh rika kena patut di tiang. Karena dia tanah patut rika jagi rara di tiang. Nah, bener bani je membesankan cai. Ia nunduk ci menyamo bener sing milu-milu tu kanggo cai ngelah lagi. Ia nunduk hidup ci cepok kal nindihin patut cara atur ci maro. Kadang yen masin mati. Rahayu masin ci nam pedang namun ni luwung manipuan. Ci marengin yai made nade. Melah-melahang munut pecan idai duagung. Yen subane made kabisi kau adipati ado nak bani. Sing kene jaya kumara anggo sarira bani nake teken adipati gumi cakra negara ne bani. Cinah panjake kertine ken ragan made. Oh, patut kali bawas kusin ingin ngira Nana kar kalian bener deh. Terus. Jok saya bangga labo ke tanah punya jaya nom. Patah di dia kanton tanah. Woi ya gong. Dia yang sing kita ngomong, yang dianom bang suaraos, ya aluh dogen ban ngilagang, saja ngilagang layah tanpa tulang. Terus umang saya ngurah. Kenapa lagi dap? Ya. Nih nandaya. Kalau nyendap dam macunok aja kumara. Dan yang bunyi apa pukul. Nah, ya sabun dicibang ya di dia. Ya. Lah. Itu masih ngurah. Kalau macunok aja kumara. Yang lain bunyi. Jamak bau baca nih. Wah. Ngetang. Yang subuh ya nyak mati, jak lega kena diange. Pangsing buka sesengake, anak ke selatan di gigi, matan diange selatan ngenot ya dari adik pati. Woi. Cai mada jaya kumara. Nih Gusti Agung saya setuju saya dipati. Ando sama jalan. Kalau bertunjuk, raga saya kalah. Gitu kayu ndane nih made je jani nenek. Permaning ngejani sengaja kena tani. Dia sejati di perjalanan. Paling melas lokin kau diano. Tidak suka ada ngaturan ayah. Tadi sepi di diano duene. Beli made sengaja ngaturan ayah. Yang di Pradene ada di diano. Tunggu tuh tadi kantik ini balulun. Paling melah newe malu ngaturan ayah. Cuma aja beli made pantas lo benjak main. Lo, bang kini bemara beli demen, tapi kedidian, sing tuno masih jemat lo lakar ngaya. Tadi lo nengil tadi, lo nang main malu. Tadi jak menap nak kolok jenengan ya. Cuma kita ngeraos dingin-dingin. Wah, sing saja begitu nih sebeliwat. Kain sing lo kini biasane, yang beli sebetulnya sesing-singnya lo makenyir. Dikengkene nyajak bener nggak beli. Kemudian kumben jari dari melenang sangat. Sebang lo cara nak berangti tadi ya. Apa ada nak ngendang mirip? Nang oren beli benah-benah. Kengken beli jeneng ngepelih. Beli sing merasa kendewe. Yang mirip beli semangat pelakar ngide holas, ngide kepelihan bikin dewek lo. Mau orang beli lo? Beli mati. Saja nyenane sebaliwat buka raus beli nemara. Beli luang tekeneng tiang. Tiang masih bisa nyenasa tekeneng beli. Kewalan nejani. Sesukat beli tekali nunas tambal. Tadi setato sebang beli nemelenan pesan. Setato kemangu-mangu tepo
entiang. Sejatene apa beli ada sebat? Apa sejatene sebatang beli? Oh. Beli lengak-lengok gitu rasang lu. Benar. Nah yang gitu ya. Nang mai. Uri nemen kengkian sujat ini. Mai jalan mai jalan. Nah yang uno betul kene lo. Apa keranane beli lengak cara rawas lo. Beli nak ngenahang uno kene. Uno apa nek kena beli sangat pesan. Uno ada nih di YouTube buka jani. Masa lo sengawang. Ken-ken di penangkilan lo bareng jadi tuh. Kadang jalanan ada penganikan dudukong gede. Melarapan pun agin hari ini dah. Nyen sida ngatur orang tanggo. Ngawat wang di bagong gede kena lakar kadagan adipati. Itu benangan jani seng sangkaneng beli. Sida lantas sida kena wastu biyute di Paroman kingkerane Gusti Ngurah, Gusti Agung. Seng sanang beli lakar nyesel dewek. Lengak ngelengok ngenahang unduk beli nih. Nah itu jatuh kengken dan lo. Primate. Yen saja nya buka raos beli nih. Unduk totonang saja kenahang beli. Dia nggak suka yang keraso bantiang. Man? Sakit orang di sampingan totonan. Dinuju nyentiang mesliahan ke Jawa Puri. Makaja nyentimpa-timpa tiangnya ngorahin dewek tiangnya. Menapa lo Rina? Kone beli. Itu ditongos beli nenunas tamu di alas sarung. Ngelah sekepelan bunga melah pesan. Sujatene apa saja beli ada buka gitu. Weh nyen keto ngawak-ngawak kan? Nang orang beli pa membuktikan cena. Kadung tuman ngelantang-lantang bibih gitu. Do nak bener gitu lo. Benengan jandinya rawas di jalan nih gugul lo. Nak bisa nih lengkap tadi ada po. Oh ya nak demen kan beli. Nak nih mula gedak nih riati kan beli. Sebenar-benar laksanaan beli teman beli kaden lo. Oh nyak nih to gugul lo. Dikengken metonen apa-apa. Cetek sebuah tangan ten. Jani seng bener nak milin-milin cara nuduk gatep lo. Nitian misi. Duduk. Ah layak tanpa tulang nak mula aloh ban ngilokin. Wah. Ring, di belakang jani. Sekane bo. Seko apa? Sekane beli made. Yang saya udah seko apa? Sake walau di belakang jani ini beli di holas ke sari. Mau dipuri ini nyampat jahang mo? Dipuri. Ah. Nek beli nak kepupungan. Sing diam di kepupungan. Sebelum nenek yang suat ngaturan ayah nyampat dipuri kadang beli yang ayah kau diano. Lah, ben maro suan ke orang ayah lalu ne buen makacakan beli ado perlu bakal rawas beli jai made bede. Loh. Saja ini mirip buat ada rawas sanang ne pingit. Ne patut lakar kebang malu. Nah nyanan. Kang lo nawang lo apa kena yo ne rawasan ken beli. Beli jam mulai kemo. Nanging ketika belikin lo. Do nyen ngulah-ngulah benan udah munyi yanto lakarti. Dingah lo resep pang lo munyi di jalane kene gitu. Bisa ngelanang raga benyut metimpal singgung. Mau boleh nyanan ki kemo. Nah, apanya rawas ngam di gasar? Benyanan urun nyentiang. Nah lo. Nih, Jangan saja ne beli. Ayang mirip luwung san sedan ang beli giat-giat. apa dong terus sedan jadi gini? Kengken. Ibusan deh, yang mengintip paitungan dari Gusti Ngurah kawan Gusti Agung. Ben besek kiai dadak, patuh paitungan nih. Ben jangan dijagain nyep. Anggian madene bakal hitungan lo. Yang kedo nang hitung nuko de madene. Dinuju mau jalan itu, sing likat pada sama dinakan deh. Sekan keto di Mau beli. sekat beli man ngintip. Saja do deh. Unduk apa nih? Apa yo? Beli kiol nyak-nyak na mesaut macempleng. Malah subang orang saja mirip ke nawang. Mau badeng apa, uno apa. Si baru bangun nih apa kengken? Ah mau ke siapa? Ayo jamu kalung ringa. Apa nih orang? Tunggu saja tuh. Menseng luung dan tan Uno apa ini? Mato barak. Sugi sama lu mong. Nah. Nggak sartang malu. Oke deh. Nah, ian juang tenyan saja buka raos beli maro. Ah, kudiang man beli. Ian subo ganti megedong batusan dikengken mekerangkeng besi. Belut sing ben lakar mekelit. Tunggu saja. Sadione sing dadi uber, lacure sing dadi ben lakar ngelit. Nah, kualo. Juang teh kena tiang beli.
Yan sing mula dasarna iri. Tuh, Ada uno kok gitu. pantas nih sing ya ada untuk kayak ini. Nah, tiang men. Jane pemekas tiang beli lan besi kang perhitungane. Iraga cenik-cenik lemet ada ane gemo. Walau pang mapunuh mapupul. Yang sebar gemo punuhnya cara sampat. Di suban membesekan ada sampat. Dola kar sida ngawat ruang ketas. Nah, jalan deh itu dari besik gue penuh. Kengken ni lakat pernah dene. Lan adeng-adeng. Arapin yang sebuah pantas. Mula patut panik jani mati. Ben pidahan ya seng ben. Ne bengong tiang hati prade. Yo dadap kan patuh tongos ne buko tiang. Memarakan di dede puri. Oh ya, wak pato saat teki aku pak gedean kebat dan dia gelayo ya ini anak. Guys, tiang sar. Tiang. Ini mirip jani tiang nampi do man tiangnya. Dia beli barang dini ya. Tiang lah domnya pang tiang newek nampi. Banyak seng telah bentiang. Dong kau kan tiang beli. Nah, di. Mama makan. Beli nak tiang saja nih. Seng dah diajak ngeraos. Tiang nak jelemu. Lian yen tiang buron. Sing resep ken raos. Sanang jek oros beli payet beli tiang. Nak tiang nih. Kene tatite. Jaja sangat kita mekeblok boleh. Urus sing nebo. Uno apa beli? Nang kejalan adeng-adeng mau pinang. Nah, lan ba adeng-adeng lan. Mate, lunas tamu di jantan. Anu. Tongo sekali ubah deh. Dialah sarung. Ya. Asiknya dong. Set jero balian. Nah. Ban urus sing nebo. Man. Jero balian. Oh. Jani mate nunas tamu itu. Atur ini itu aku. Kena itu aku. Benar? Kena itu aku. Mate kata kendali adipati. Nengarian tamu dila. Kok itu sing dadi apa-apa. Nah, ne coba kikir. Hei. Kikir. Nak kengken beli nenenan. Beli masa sing resep. Benar. Kengken tegas berjalan dari agung gede. Pinaka murdan jagar ini. Kadang subuh semekan wajalan itu. Nyen ya sida ngatur orang tamu. Ini sangkaneng sesangin. Hari ini dah agung istri nih. Ngatur orang tamu ke puri. Ngawat doang itu kena. Tuh lakar keadagan adipati. Apa benar? Benar. Tuh mengerti. Gue liwat ngerti beli ini. Tuh liwat ngerti. Man. Jani nengarianan tamu tuh. Ye. Nu dila keketo sing nanti apa-apa mate dini cekpo keadaan dadi adipati tijo uno kene bu tijo adu uno keketo coba pikir deh Nah, ini beli kekeh nak tuara ya ada pengenengkan itu nyen ning ae tamu nak sing keto nak ning ngatur orang tamu beli kenjeng membalik cara lekah jalan mulu amun tuan jalan mulu kon mate keto dini nyen keto beli tenang tuan mate badah ne maro saja sing resep sing resep beli kuliwat ngerti sing resep kengken nang beli kio ngenang jak timpalan menyindir kengken tiang masaut nang beli kan Aduh, beli seman ngomong ya yo beli bok mat ngomong ya yo. Jadi mawin dan beli mai sing gitu deh. man kengken beli Tresnan beli ne liwat tekin mati. Sake walau blok beli ne liwat mesti sing kena membeli nutur apa sing keto beli napa mekas jane kengken Nah, ini ada buku nyaman beli ne dadap. Mau takon tekin mati. Donde beragat terus mati ne yo subuh liwat ngerti. Apa takon ke made ori itu coba pikir. Adene apa yo orin made yo sing itu cara ros beli di dunia yo subuh liwat ngerti liwat pengertiane dadap anggale kene ira dilengah baik tiga ketemu. Oh. Menurut ne cedak itu wakong sing adil adene artine. ye Pangane nawa. sing adil kengken Beda. menapa Dan si mate ngatur layar ini subuh kudang tiban. Mate ambulan sing adil nen.
Ye. Nelen tu tidak kok itu, baru pada mau kejang. Mata ibu kadang ada bagi, unok nak coba pikir. Hai, Weh. kecil. Tiang ke tuang beli ngek beli. Tuang nak kata dia dimati. Men beli sing manut dikenas sang ring ide nama matur. Tiang di apa? Peturu ragon nata bawa sini. Ye. Kengker ye. Bangsar. Wow, Tiang tiang. meme. Kengker gitu. Nang jani beli jangan nam ngiyone. Biapa? Cukup na yun, nang. Obal. Jani mirip doman beli ne. Diolas tiang sing resep bener di samping tuh nyen. Sengeresep. Pasang gerimut nang ngalang bakat jakor nak bener-bener Nah, jadi panas. Oh, ya. Tenang, dua kapal. Takone ya. Takone. Kengker. Adi jak pedih gitu. Nah kengkian undok kene wo. Dah canggung mo. Cang tulau no. Nah kengkian undok kene ru. Oh kenyir ya. Kengke dulu ne mangku. Banane. Unok ne. Gimana jadi kumaro? Sing ada aku tang bulan. Hah? Ngatureng tamu. Kena? Kena itu dua aku. Tak nunas tamu, cuma tamu dua itu di alas. Yo bro kadang dari adipati neng harian tamu ne. Sing dari apa-apa tila nu kok gitu. Nah, ne mau coba pikir ne. Hai. Ian kini satuan sini. Au. Peson raos sini. Ngerti bocang. Si Ulianiri nih. Sekan mulia dirinya. Sejiri. Yang kini cang sebuah ngerti. Ah. Teken peminat saya jadwo. Kengken. Si sangat minum pada saya kumaro. Sangat. Cang metindeh ke genggen nyat sini. Baik, ya saja cipu ini. Jika kena ji. Nah genggen ji. Jadi boy. Nah. Kandi sakit pergi kemang lampen jang. Coba Jani, coba pikir tuh Jani. Uruk nasi. Uruk kan? Nah, apa? Ye. Hijau ya jai dada medi ya kumaro. Saya nak ketwa saya benak pasang ni. Cuk ada nak kengket. Ya. Nenyen ini. Saja alit-alit di sini di Cakranegara sing nawang kebersihan. Di marga ada penarak wek. Ini uyang. Ya rago boleh kentau kan. Hai. Ini dibulas ke dah. Kadang saya cangore ni dah bawa tadi. Para kan ini ngelah segar nang enam ojo dua sisiang. Ben mani benak bo ben dua ben buan apa ben saya benong lah segar. Ngelah segar enam usuang rora. Lah segarnya leketek bolo ini. Bangun ni bodoh. Dah. Hei, taruh. Kalau kuat mesti gua jai. Apa ni? Bangun ni, boy.
Jangan royo kau. Kangsar Raja Apel. Woi, bangun nih, boy. Kalian celana buka. Benar je tepuk cak. Nyen, ikan sar Raja Apel. Mekian sing mati bencang. Dojang ada anak jermoan. Uyong ibu. Yul, wow, bangkiang ada lung mirip. Kemudian ulas ngelung bangkiang. Penangwan kita ya kangsar netel. Subuh bajang. No mese cek antam-antamu. Bono atau. Weh, subuh tunian ki antam tunian je matiang ya apa ngajak kangsar. Kemudian jani di bocah saya ingat-ingat. Iya brikek. Kangsar Raja Apel brikek ilmu. Nanti gitu mau jago orang apa sing man ngantem. Cepot ka sing mang lawan. Ya, dia nuntut dua kali ini ngorto kencang. Subuh ci bagian silat, subuh ci dua. Ada bagian bela diri, cai beling dua ke. Tadi gangsar ya Apel. Man cai ngandam-ngandam, sing ci man balik dah. Sing man balik ni cepot. Sing man balik. Subuh babon ni wan cek anu antara tampil-tampil lo. Sing man balik cepot. Coba pikir dah. No masih sengidang-ilangan kedak pasangi. Iya namun ni mapinapinan pisah di agung. No ni ngawanang sekal pai depan ni. Enggan. Tahu akan di tiang Gustai. Malang memunyi Gustai apa? Woi! Siapa ni kini ke? Enggan. Ipun di dadap. Keroyok ke ipun anduk ikan sar. Di Apel keroyok ipun di dadap. Menikah dua ipun yang mesilat. Dan ipun oleh balik nak pisan. Coba pikir ni ke mesti. Woi! Tunggu yang benar encim. Mana hang lu kena gitu? Ha? Nikah ni dah ke mana tu dia? Mesti makin mikir. Tuh benar ini. Mana hang kena gitu nak? Mirip saya sangat nyungjung babarakan kumar. Yang saja. Saya sutin deh teknik kumar. Oke tuan mai. Bang Tain maculong ada Gusti Agung. Oke dia tuan mai. Dah. Yul, kengken tamara, tunen lakal ngauken. Iyan suba masan iyan netekabli. Japit wis sing kau kan beli, sing guen beli. Bisa ya lakar tekamai. Man, di subangnya jani pada teka kengken. Kemudian kena beli ni, ngeraos, lan ngeraos madeng-adengan. Bensap sing peragak aji raos, pantas apa jema? Kayu, kanek, senjata, ngenken kau namin. Aduh, terus tu kena-kena ke bakat. Yul. Gade kena si jali. Mapan kancut Chinese pemapaida. Udang Chinese majajatera. Tor maning yung klit krista waran gede angkaban si jali. Berak hilang ya pasal. Enggan. Kengken begitu. Mekejang pelut beli narta ya? Udang jajateran kancut mepaid sah nyungklit keris mirip bunga tepuk beli pengangon tiang gitu nang kenang
Japi duit yang mempengaruhi bunga kini. Apa ulian beli ngemang dia? Dan sangka ni dia dua agung mau bicara ngade. Tu yang sebegitu kemudian beli ngeros begitu. Yang sing awak mula iri hati dulak kentimpal apa mirip kemudian. Ada gelah beli perbedaan yang sangat. Sing ada deh. Deh, ye. Gimana? Deh, kada nak nye ni made ni. Betul deh. Nyaruang conga. Ye. Beli kiol karena nyen. Nyen kada made beli. Masuk made. Jane. Hei. Gusti mate ni. Pakai dunia lagi. Kira wedang tu pun. Sapun apa Gusti? Mara. Ien bener liu nyatu tekening cai. Rasa tanpa guna. Curtat ben cepok pada memunyi. Menapi? Nyak ngaturang adi paten sing kita agung. Apa sing? Menapi? Ngaturang kadipaten pun itu? Wau bawas Gusti. Kadirasi kedua agung murdan jagat minat tanpa tersapun niki. Napi male Gusti pina ke pengabe. Tulia ide membicara gelongan tengah dan di tiang. Pradewena nak siosan kurang mudah-mudah. Napi male ngungkap gelongannya pun itu. Padam macam masa di tiang. Tidak di tiang Gusti. So tidak. Sedang malhal pasan. Makelo ni bandang ngacak-ngacak pang parasida wakim macudok ngajak cai. Bandangan jani parasida mapapasang. Aing mangken sapu napi kalian Gusti ni. Di tiang misadia padam ko di tiang. Iyan sampun medineh dan kebetulan di tiang dan aja Siap! Ngeleunang satu kacang komak serap pengit kangin kau kacang kelon. Kulik! Nggih. Mina puniki Gusti melet pajang mintonin tegak kadipatian di tiang durusang. Nggih. Malih pidan mangken padam benyang pungkur temale padam wantang pisan. Ireng sampun jadanan rerah genah ne becek ne pingit ne singit suwung mang ne jantan dan wenten pacang melanin silih tunggal. Dan bina cai dengdeng ale api. Lelipi ale gagitik. Tulia pitik mara tuli di bang-bangani. Kelecik mati cai. Nggih. Di tiang wiyakti las ngatiang wantah padam ring pasiar punika kene ucap satria utama. Punapi, dados menjangalan? Genang, sampun lesu minap. Ngiring melarian dia. Yang maru naningin jalan mau kau rasa percuma. Percuma bener. Mirip cai sing awak. Nyen Gusti Agung. Gusti Agung, pendekar mabuk cakar negara. Tukang pukul cakar negara. Tukang cacat cakar negara. Nggih. Cai perlu nawang. Ken jurus Gusti Agung. Heads. Di tiang mabale durus sampai. Heads. Sampun nang dangkrak dingkrak ini ke tulio angkapan barong sumi yang wiyakti berusaha ngiring memokol pisan dan marpas dari di tiang misadia. Mirip cai kulit nawang ken pukulan Gusti Agung. Ne pukulan mana mas gunung. Enggak. Nggih. Punapi memokol nangket dan marpas. Nggih ngiring jangan kada. Bisa paman membesikan, menggilikan para pengambil yang gelar ini di Cakranegara. Oh, lakar dari contot kini panjang. Yen mulai laksanaan pamannya, luwung nganggo dicontot kini panjang. Yen jele laksanaan pamannya,
Jelenyen. Contoh nih payah. Menkengken untuk ibu sana. Tadi merbat. Dini dibencingan. Nunas logre yang ratu di Agung. Dan dado suang yang ikumare jaga kadegang adipati di Agung. Dadene gitu pengidih paman yang belah. Paman. Ingat dong paman. Artinya paman pemuda yang belah panggelan ini dia wacana kan banyak. Panggelan bobat kan banyak. Kengken. Iyan banyak ke bawa panggelan. Banyak ke dadene bani persangga burun kan belah. Gitu mesti patukan paman. Iyan paman laksana jelek. Banyak ke lakar jelek kan paman. Manawi dan sampun ada sejanglin mungwin pemargan Cokro Pacang adegan Kumara Adipati. Mangde sampun yang selainnya wenten biuda yang jaga cakar negara. Wet sangkan yang kitya. Mapali yang pada sampun dan kangi. Bangayang ngawit renene mangkir yang Pacang lungsur mapin. Mapamit. Nalang titiang. Nenten becek menang titiang doa Agung. Awet sekian makin. Bang yang titiang ninggalin puri-purinya. Mekejang bawa-bawa san pepinah pamannya. Memekas deh. Mati jaya kumara. Cara baos gelah di mana lu ini? Dosankan pengupat Ipaman Agung, pengupat Ipaman Nguranyen, made ngamul untuk ini. Atepung mibar boyo wenten mana titiang sapu nih ke. Nules bakti mantuk ring Cokro Dewo. Padam ke titiang las cari ratu dua Agung. Ini dadi kini Sapu napi. Dadi ini setepetekan madene tekau lialase. Dadi setato mangu-mangu. Yen kerasa bergelah adalah keringat yang made. Apa nila keringat yang made? Mirip ada pekobat nang matur kan belah. Cara sakit deh. Yen made ada sakit. Matur made maratkan gelah. Mersidayang gelah lakar ngicen made. Nana matur deh jeneng ada. Raja pemenah ne akon-akon nang made matur kendane jero balian yen di prade kenak suboi deui Agung do dewek-dewek ngenah ngapan tambo aturan kini do jani do tunasin apo kalanggon aturan kemo maka pengwales legan dan jero balian deh buene saja deh yen kerasa ben gelah ulian made ngabe linge gelah dini mirip rasa dot made subuh ngelah soma ini ada penyeruan ruwene Isari ada kenal deken Isari Amangkiran boyo wenten kadi puni kemana titiang ratu dua Agung. Nyai mirip ri ada kenal nyine teken imadenya ri Ratu dua Agung. Yan mana titiang wenten nya sapu neket kadi wacana ruwene. Gimana ipun setato kemangu-mangu kemanten Ratu dua Agung. Yen de sing ada kena deken Sari, ya dia tuh Sari ada kena deken de kudiang laman, ada mirip di sisi dengan di Duren Gara, mirip di benci. Di alas. Apa kelarang tuh? Apa kalau di alas? Dunang ya. Nangil do cah cau ngawak-ngawak gitu. Kan ada pebesan nih bapo itu di alas. Do nak leben-leben pebesan bentunang apa kalau orang? Nawang citato matur diajang ide Agung. Nang bener-bener nak kengken. Matur nak terang-terangan diajang ide. Tak kentan tapi. Bapo balian wenten pebesan ning mate. Mun kengken. Sido dan sidonya nubat bapo ni de puri de ben pitung dino pang tekonya nen mate mai. Kentan Yen keto cara raos, sing liwat ya subuh waneng. Dua ko pitung dino. Jak sambil ngawur. Oh, dot. Nen. Tolian apa? Nen nganggur itu
ada nak bajang dia lasang ngureng ci. Wendan ke? Kekalih wendan pianaipun Paman, Pianaipun nyen nugah atur ci. pianaipun ni bapa dukuh iri kale ngalasarung. Bajang nomor kedua. Inggih jegek-jegek san ben kekalih. Men nyen ada nih tuh nang uning ayang kini doi dua agung belang. Anika ni dot nekeni made nggih. Hah? Ipun nyen. ni loh nyoman. Lo nyoman gitu kan ada nih. Loh nyoman Mayang Sari. mulai pio sari ingat Pak. Teman kebiapal to tono. Dia. San bertombang bo. Dede. Jenang benado penyeruane Yoi Sari made matur ngangsel ngalih dalih kondenado kena ngalih somah jatine kena Keni Sari mulo sing ado Keni Mayang Sari jenang dicu supa ngatut peminah madene Nggih. Aja ya, Dek. Iyan ni malu gelas sungkan ni made matur tambot ken doa. Jani serasa made mirip iyan sina yang gelam jani nunas made ken gelah lah karma picobat ken made. Dode sumandang saya penganjani. Iyan saja made magegelang ngajak Mayang Sari. Piana ibapa dukuh gelah lakar misadia ngidih ken doa. Sing gitu Paman. Kayon syukuri dewa ngarsang ipun loh nyoman bacang picaya ngering parakan dua ipun Jaya Kumara Bener, nggih Paman. nggih maka pengewalet batin ipun ngaya patut benten Pak Ijo Sar, nang jema entar lah nih, kelangon gelar reti. Iyan mungwing sapunika. Pas wecan cokori dewa sungsung suwun titiang tahat suk semang titiang durosang datu agung. Nenek deh, puniki kayon syukuri dewa kelakal mau majalaran Pak Ijo sewalo patro bacang ngarsang ipun kalau ada nyang gelah betik ya Paman. nggih nggih Ane alas dialas dengan somanya pandanyin kepuri dengan bersama mekot nyen. Sing bojok sama dia pandang nyang gelah nak menusa tu deh. Binika tunggu diang mah baos kenten syukuri dewa Penak apa dukung tak jelemau ni kau. Sing mekot sartan jekeh. Oh, nah yang gitu gelah mau bicara soal patra kan. datu agung. Titiang sarang dikasiki sarang kengken kena cimadur mangda sepisan iki. Bang Ido masih ngarsang to panak Bapak balian ben besi ci kan Inggih. lunas gitu Inggih wendan malih siki. ayen kok gedean tetagian ci kayang ci ngale soma ido agung aturin ci Sekar juang sih. Nah, yang gitu deh. Berjalan made pangmelang. Puniki sewala patrone weh titiang ramanipun. Nih bang, iba pedungku. Oh inggih. Sampun nika titiang daging nika. Bos. Inggih yang sapunika titiang nyuk semeyang pisan saha dungsu pamit. Pal, Ya. Ar, yang cainya ngajak made melang, ngalang cai metulang. Inggih. Ya, yang gitu jalan deh di pangmelang. Terus ngapuriang. ini ngelaris wakon nang dede bener iseng ya medakon ken made yen ingat ang bener ado sing aslit mirip made kanthi sing man minapa ditudi pondok dane jero balian dong kali apa awak acap kena he ngaliang ido tambo dadi mang hitung ang gitu Yang tan boleh tan mempajar napi-napi. men nenak lo sing demen nen ken dewek made subuh kalarsang ido kena dua gong ngai satu mata ken Yang tan demen. menak ken yating nih Kengken je yo sarang ring sledet. Yang larang ring seledet ni pun eh. seledet lo nyoman itu Inge, nyen jadan merado ilo nyoman Mayang Sari. men ken tepukan ji Ya tekat made rika ring pumah pun dengan tan. Hah? Pes seledet ring pun ilo nyoman
ajak ke mate ngeterus dan nyeledet kon terus di mata nonton nyeledet di matane bener terus mato peninggalan nyeledet apa dede nang ke made san balikin takonin bener malu jani yen galah made deh jatine nyantap ya subuh kena deman kin yo Yan titian oh banget. nah yen subuh kita majalan made melah-melah dumada nyin misi amun untang kena made ni di subuh kita engalang das tangkil ngepuriang pang bener pemekas ide di wagung kita masih panjang sama kejang nawang kegelan made to Inggih. Cuma ada made mang des sida ketagin. Titian usah pamit. nah majalan melah-melah Yang pamit itu banget. Kengken na ben sapa? aduh ya kemongan Dian juang sajan aget. Iya di bapo lega ngemang tiang lo nyoman beli apel ngajak yo sekar. sekar dia ajak mang ngin Do gitu di puri kan dia ada. saja Sing mandem sik. hijau pengojo be malu Manyus malu bedek lan pangyak mesriang bayu kendang. Pedas kalang. Mau des ojo ke pondok yo. alalan Nah jalan. Menkenken lo. Dadi uli sesekat di Bimade Jaya Kumaramai. Dor maning ya tubo. Semua kagak krono yaro. Kemudian mau aja kelen pesan sebang mo ken. Nah mo kenken mo. Dadi jelek pesan sebang mo ken. Ajak tiang mau medal. Ngorang sing jamban medal. Ajak tiang mau megai. Sing kawan yang magai. Nak kenken sejatine kenang mo ken mo. Lo sekar, man kenken. Nang udah dari domen jani mau ngerasa muka kene lo. Man kene kenken. Jok kene aja lo. Kene keto. Seng lo. Man orang akan tiang. Iya nih walo. Soto nenek mau bakal ngorang. Nya lo ngisi raos mau ke. Oh seng tadi orang-orang. Seng tadi bakal orang teken timpal-timpale peturu tajang. Kita masih teken di bapo seng tadi nyen orang lo. Nah, yang suka sekan seng tadi orang kemudian seng. Ilo suka nawang. Ane suka-suka lewat. Bedek runo-runone saja melalui mai ke ponok. Yang digobo nak suka nyen saja mau gobo. Kewala sepetekan yang mai. Dari mekajang setatu bakal ngerasang arto berano. Setatu bakal nyumongin dewek. Dari sing mau demen tekelane kedu-kedu lo. Oh, sing demen kan yang lah kesugian liu. Sing demen yang bakalane. Demen nyomongang dewek kewalo. Dadi teman aku sesukat beli made. Jayo. Ada dari yang aja ngeras gitu. Jaga ngaleng-ngal orang. Sing sekat di made jaya kumaramai jadi bawa rasan. Terus sebelum sukat dibeli made teko mai. Tadi lan pesan keletakan bayun moke. Termaning ane angon mau ingat-ingat tapi belum ingat lo. Mana do apa kamu? Kadang di itu di tamanan. Bakat. Oh, marah dibakat kan raos mau subuh kekenang bantian. Subuh kekenang bantian. Tidak ada kesama. Tuh manis cerek mau kan itu. Itu sama. Di mau ngedang cerek itu belum belum ada jaya kumaha. Benar bakat abin mau itu. Terus subuh lo. Termaning bisanya nak subuh mau man ngipi kadang lo. Oh mau ngipi. Benar lo. Ngipi meju. Lo setato nak konangan tidong-tidong ngipi yang ibli mati. Kone ya teko mai. Tunggu dong maka sujatine sing saja teko mai kene parulukane lo. Oh nyata mah ngipi yang ibli mati gitu. Bener lo. Ada. Po. Bapo kaget teko. Napa tune podriki po? Jati po. Bapo maro bangun Loh, oh maro bangun. Bapo, po. men keng Oreli satu ona po. Loh. Po. Loh. Loh. Tanpa apa nengyangnya po nge? Awas. kar Man keken po. kemudian ya pak
semangang bapo nyak ngipi dadi. Oh, ngipi bapone. Do di paipian bang sekar nawa. Di bapo boleh ngipi. Kada siya nawang ngipi bapone yang bapo. sing. Po, napi nih kau ngipi nambrak bungan sunenge po. Nekene dadi di paipian rasa-rasa bapo nu bajang dadi. Men kengken lantas po. Do dugas memen lo henu. Jak ngamul ngamek ya napo kuangan. Gedak bebasang bapo di paipiane. Menek bapo capunyan Jepun. Oh, ngipiang memen tiangnya. Terus kengken bapo. Do ngamul. Bapo benek kang bapo iban bapo ne di paipian kepunyan Jepun ne. Nyau batis bapo ne sengulung bapo. Oh, boleh ulung bapo tuan. Menulung kijau ulung. Dojak nyaru-nyaru bapo sing inget-inget. Jajag no bapo ke memen lo. Kutin memen tiangnya. Men, kudiangan lantas bapo. Ninting kebalene sing no dadi bano. Men, Jak abe no dhuwur bapone. Isang bapo. Gula-gulik kang bapo sirah bapone. Kenah bapone. Pangmanjeng insal pan memen loh. Maromondo kak. Pesu kenyam nem laib kau mah meten. Sing gepung bapo ya. kemudian apa lantas? As gigi nako nang keto. Ye. Tutung demaro dan ye. Kebiu ne po. No, Tetap nak kebiu kan. Kemudian sel di bujung. Hai. Nama mai. Oh, uli dundi ngati-ngati beli mate. Subane teko. Dodongkang di bades. Apa? Lipi. Alah, nyak ya luang-ulung sampai mati ya. Apa di kemo benulung. Nah, udah kendo beli apa? Lak gericong. Sekar sing ulung nak sampai ngapal lah mah. Nah, tengah kayak gitu. Lah, kan. Men kengken di. Buat ide dua gong kengken. Sapuniki po, jatene tiang saking dumun ampun. Ngabdi-ngabdi mangne poleh mriki ten tiang nyidang sam-sam wonten galah ten wonten. Oh. Wau mangken poleh. Nah, men. Muwing ide maka sami angop ring kesidian tambone sida tulang bapo durung wenten kadi sengkar pitung raina meh di limang raina sampun kena. Oh. Jati karine sampun ide po. Sing kita beli apa yang saro? Aw. Nah, yen buat sing jebapo den pinunas madene tu masih luwung ya naniang bapo made dot mau belanja ke peken ngabo pipes kebenangan di peken ada dagang ne buatang made tu nak gitu. Awen kadi mangkin jalaran punika sampun tiang boleh tegak becek dados adipati mangkin Yen made inggih. pengayu bagio bapo tuwo deh. Sio sandring punika mangkin wenten pengarsan ide melarapan puniki sewalo padha ne pacang ketiboken bapo Ngikin bapo nggih duro sang bapo nak wacan duaning nang main inggih puniki po. Nah, Kamu naik ngalem dulu lah. Apa tuh, Po? apa kejak-jaking kaden dedarang nih. Yang dot masih milu melajah sastra Bali, Bapo. Nang Tapi ini kok Johan penapi?
Johang malu. Nejek tangsa ketunun bapone mau garang not ya mau maco. Tole yang puas malu, Pak. Napi nih po? Napi dagingnya po? Bapo duko dialah sarung. Suk semogalah kinatur-aturan buat bapone. Negelah subuh madan kena. Jani po ada buen pengedeh gelahe kape nangoyong nejak ilok apa kupeng angkian. Ne ada pengedeh gelahe buen kapen bapo. Ne bapo ngelah kone pianak lo ne madan ilo mayang sari. Ne buatang gelah deh gelah nang tepaok nen pijak ngaro mayang sari jak mai mesak-sak. Aduh, mana tahan. Ngil malu. Ne deh gelah bakal picang gelah ada panggelah ngajak Ajaknya po? ngajak yo igang saya. Sirop po? Sing peleh daw. Memaco po? Tadi pesilo rasa. Ne ye doe bakat baca gono doe baca gono ne lobo ye le busan bakal picang gelah teken yo ijayo kumaro. Busana no beleh katiga lenggang tau. Nyantep bano. Bapak, Man ye iya bal sing misi itu, Pak. nak sing ado apa buwe namun gen bos Ye. do dua ko. Duk engken. Ne awak ada nu tulis sing ado. Matur ke indah dua gong bang barang-barang. Tu nak kengken lah. Mengandeng aja yo sekar. Sing misi dono. Tu sing ado apa bapo pangseng. Kalian deh. Dian mengandeng kaya. Itu dia gitu nang barang-barang. Kalian. Ye. Dolen pal. Nah. Bagio bapo de. Itu nian maro ditulis karsang bani dodo aku. Nak ado nyen bayun bapone mekesiapi. Yen prade dodo aku ngarsang anggon rabi. Ngelah lantas yoi mayang sari piana. Budi mpu bapo. Okan sang nateng ratu. Yen made lantas jani peturu di jabo. Sing bakat empu bapo pianak madene cucun bapone kata dingkrok kang bapo de. Inggih, Po. Dumadak-dumadek mang desida kedangin kadi. Baos bapone. Nah, wonten pewangane mangkin namet tiang kelintang. Kenametan tiang mang niledang bapo ngenikin sah sampunang wana, Po. Ah, buat itu sing nang pemekas neteluh mayang sari. Ada pengarsan itu dua kung buko kedo menluh ken.
ken muntul ken to kukune kutik kodo. Men ken. Ya sing nyak mirip kok mayang kali po. Deh, Yang po. yen dia muncul sebangne ya mayang sari mirip ya sing lakar nginuten nah kang wang jene seka kengke ada nyate kok kedo yan masaut ken dong angut tangken ken sing ada tiok kadeh nah deh ne yo adine mayang sari jelema bengkung buwe nongos di gunung yen yang bapo dadi ne yo cara kayu tugelan dadi jani kapen made serang bapo yen kayu tugel nento kane blakas jemakang made dadi sang kayu nede yen pengodok jemakang made maimo paut keletok-keletokin made dadi toko kayu nento de Inggih Bapo. Dumara-dumadik sida antuk tiang pacangar di togok utama yen prade dados maurip turmaning wekasan wenten pinake ngelanturang kauripan tiang wenten pinake cucun Bapak. nah mulu Ingatan masih mebesan kan Blimade kelawan limo. banapo Benar, yang orang kalau ngai nang bapak cucu, udah penagen cucu bawa molas. oh sajo de kado yo abros ne adine donyen lebihan kin dadwo nah bumi amone jelema ngangsan mekelo ngangsan liyona kang wang yen dadwo lo besik muani besik to Inggih Po. Nu terus sidang yang Blimade ngajak imo tu dadwo kan ngai cucu. oh yan sidang sing belut banengoyo ngang barang nah yan keto telu yo dadi masih nato kodol biankin to nyanan karang pianak banat yo Inggih Po, inggih. men binan dadi sekarang nginep dini di alas arum ade Ten yo malih pangyang mangken tiang pamit Po. oh keto Nggih. nah yan bo keto pangsing kepedangan di jalan nah mejalan loh keto nyen ken pituduh beline duta ngawak sing nawang selahe caro dicakrono daro nyen alona Bapak, ada yang pitutur bapak ni buku keto tekening tiang. Dumadak, kengken je pengabden bapak ni apang sidunya tiang nyalan. nah Maning sesidam-sidam ben tiang bakal melajah bapak. nah yan suwo keto nah de kemode yan ke bapo sing persido nyen mekalin mati apa-apa sake wala kena rahayu bekalin bapo mati Ya namun iki sampun napi anggen tiang pacang ngewilang kadi suwecan Bapo sungsung suwun tiang sasuk semang tiang Po. Loh, mang kengken mo. Ne jani, ilo bakal kalian mo. Ne bapak melahangnya ngerunguang di kono. Cutat, iya diasunya nih lo tuaro ben aneh ngarupaku. Kewalo, ketuaan ya bapak bakal ilunya suserang. Kengken ang ilo cutat tahu kita lo dini lo. Sing sanang lakar buen raosang mo. Bija buen dia lakar mayang utang keni bapak. Sejak jani di sing adem mo, nang lautang semua menjalan. Po, nah kekalian tiang bapak. nah kemo de mejalan Bapak kangen mo. nah de kemo Loh, mejalan malah nak pangadang aja Bapo. Lan man. nah kemo de tutugen Ar, Man keken po. nah jani mau ke pemejalan lan ke merajaan lan tunasi jang Sajo kupang selamat masih di jalan. Jalan tuh ada. main dong main kar
sing jejoh ngeliwat alasane ada bingin makemaran terus be sinan bancina jagat cakra negara Laman gitu, pangdanyan beli kasih pantangkil. Termaning pangdanyan kepetengan di jalannya jangan kalau jalan jalan. manian ben main ngelok ini bapak lo Jalan. Sampun apa piatu? Apang kumanti patuh pedongan adi ngajak beli ngete made jaya kemarin utus beli ke tengah halase ben. Menikahin beli mudia malah ipun mereka ketelengin wano. Apang yo nyuang soma suwere yo ngorang tekan beli yo subuh kena ngelaka kelan ane madan